Kuligirira bono nago kwandira ndonsi asobereta se maragoba ya bono chinga kichinere ngo kwaliganya SMS ya mangana majya aseri bonyale kuko sansamuranira nago kumanyali abereka okolekana kurwa chingongo chonsi menesiko yorokongo rwaguse ekero bono chiaragire Chinsa Isato chia bono botukuli tukunelia Ijumaa salike merongebere naibero mutinyo gatano na kabero mwaka bw'ikiri bubere na merongebere nebere na mange abereka okolekana nyiro bono muwaziri bobodendem Dr. Fred Matiang'i tukulia lero ne gatara goikase county ya Nyamira amo na wabwatani bande na boy gobono ni gomo bolibu azimio na wani Kenya bagenda ne chikambeni chiabo ase Chinsa mu ekero keriwo na barali ku Ndizi TV basangane skuru ya Kaizen na yomo na yanda mange aseri boy saranso Kenya gukumanyira bono litokubwaterana nene kurosomo no wimanyiriyo igakoro kwa Joshua Auta iriterana nchinkuru kwa Vincent Onyancha. Igonto kuchaka kurwase county ya Nyamira muwaziri bobole Dr. Fred Matiang'i aseri tukulia lero bono kubwatira namo na bawaziri bana boigo no muliki obotambe aze wizara yobo chenu susani muchache nigo batare eskuru ya baisike ya tumbe yo kutoka se county ya Nyamira soko nyara korotota na kuligereria magendero ayo wana ikiranigwe ase eskuru yo muliki tukurwase county ya Nyamira jobu maangi na roboti rwa senchira yobo ikirano. Omuwaziri woborendi weime Dr. Fred Matiang'i omuliki omonene ase sekta yoborendi weime Karanja Kibicho bakobwaterana n'abageni bande mbaikerana ase sukuru y'Ekinyaroka ya Tombe igotoka Kitutu Masaba county ya Nyamira ase baba bagochangira obwagachi wenyomba yokorara ase abanafunzi abo. We want to thank the chiefs of the area for always giving us the security that we need all the time. Our area member of parliament, we will not forget to appreciate you for the CDF you gave for one of our floors. Dr. Fred Matiang'i nateba nachikogendera gosira abagusi ase abasaba komobwatesia anene mono ase ogochora azimio asobochori obonene. Wakati wote sisi tumepewa nafasi na mheshimiwa rais wetu. Tumejitahidi kufanya kazi pamoja na wenzangu wote kuhakikisha kwamba tunashirikiana na viongozi wetu wale ambao wamechaguliwa kushiriki katika maendeleo. Watofika ini mahata kaki mutagetendwo mutagetembera ajini saka kabu kariga ayamana nyamatukweyuni Shadrach, you are what they have told me. They are telling me I stay with Uhuru and Raila. That's what they are saying in the radio. Omoriki omonene ase wizara yoborendi weime Karanja Kibicho nabagago sababa raigosika abakoli emeremo be serikali nagotika goswana na emeremo yabo. Sisi hatufanyagi siasa tukiwa civil servants. Hata kina Marwa hapa na mtu anaenda kwao anaelimisha watu wao. Unawaambia hata ukienda kwa mtihani ni lazima kukue na marking scheme. Hiyo marking scheme ni lazima ujiulize working method ni gani ndio upate answer. Na sisi tukiwa civil servants na watoto wenu tuko na jukumu ya kuwaelezea viongozi watachaguliwa tarehe 9 ya August ni characteristics gani mtaangalia kwa viongozi. Omobunge okitutu Masaba Shadrach Mose nairaneria omuwaziri woborendi weime Dr. Fred Matiang'i mbia mono ase okobwaterana nere koleta amagenderero. Mimi kama mjumbe wa eneo hili nataka kukushukuru because tumeshirikiana kwa upande wa maendeleo na tumefanya kazi pamoja vizuri. Odeta abangaina muna serikali enene karo tubwatsio mogere okoro kwa Raila Odinga TSP. Korwase skuru y'Ekinyaroka ya sekondari ya Tombe ginko reporteria Ndizi TV Job
Maangi Biamuno mulikito Job Maangi kurwase kaunti ya Nyamira soroboti rwase nchira yoboye kiranugo tigaranere Job Maangi ni gobona se ntundendo kurogwe chanjo ya COVID-19 meye kaunti ya Kisii wachaka baina seri tukoli ya lero gobono omuyigo yuragendera seka kiama tuko ikumiare bosio abasame nyibe kaunti ya Kisii babuligwe wesoke na kuwe chanjo ya COVID-19 kagucha kia omuyigo yono mwaziri obochenusa ni mochache omuyigo kolekana asensemo ya market mulikito Sara Nyarangi ontita nikikirana senseme yonna gutuwaliganira roboti rokubwatia Omochando bw'ebinyinyi bya COVID-19 nigo oiranire na inde imeyense ya Kenya abwasa abantu bonsi basemigwe gwetanga kurokonyora ebinyinyi byo aso kubwacha machiko na marago ye wizara yobochenu. Ekaunti ya Kisii ngati echi kaunti kyakire no mochando yo egentokeirera ebyombe ao buna Amref, UNICEF, CDC, wizara yobochenu kubwathirana nenyagitali nene ya Kisii Teaching and Referral amone kaunti ya Kisii wachakya bene amatuko 10 kwena ne chanjo asaba menyi ba Kisii eliogokeya na gutango kurando kuo buna akwerera omoswati Christine oyoro moteneneli bwe chanjo Kisii. Unaweza pata kutoka Nyachwa Hospital, utapata kutoka Bosongo, utapata kutoka Nyangena hata Oresi. Chanjo wa corona sio kwa mchezo, sio kwa kuchezewa. Kwa hivyo chukua nafasi upate chanjo. Nigo ababwatani kurwa Amref bakura wana Joram Onditi ate baberuete eliokobwaterana kigima kwene kyabuna kaunti ya Kisii ya ikere iromobaro omanene asomorobelio yo. And our mandate has been to work with the county department of health in Kisii basically to accelerate COVID-19 vaccine services. I think as you may be aware, our county has been one of those that has not been doing well, but I think with the support and the collaboration with the Department of Health, we've been able to move to around, I think, 15 of the latest data. Omo director bwabachenu Kisii Dr. Richard Onkware nigo abolia bantu bonsi wesokia eliokoewa echanje yona kwenekia buna nigo bataraikera ekerengo kile kiganeirie ne wizara yobachenu ne kiombe kilikiyobachenu ensengima WHO. Ikianza hii vaccination campaign ulikuwa na uoga kuwa hizi vaccines huenda haziko safe kwa wananchi, lakini nataka kuambia hizi vaccines ziko safe na vaccination ndio njia pekee ya kumaliza huu ugonjwa wa COVID. Omo waziri bwabachenu Sara Omache na rumo barobwa bali banyorere chanjo asabole abantu konyore chanje yo asegeka kya matuko 10 alibosio gochakira litko lya lero. Kamoranje bali mutarabetwa bosoli obetwe ya moyo kataraisana yogoje ya kabere nabali mu abeturupake ya kabere inchwe booster etageti ya Kisii county yoko vaccinate abantere 1700 lakini esonono iga abanyorire sindani eyo ne 1300 boka oyigwete 1400 muracha ninungo kwanera lituko lya lero mono kubwa abande bonse. Omorobelio ongabuno yo no chagetiwe abomagega ime county ya Kisii asaba teneneli babachenu bale nekirengekia asabo igo bale banyora echanje yo bakangambia mono nagotebe chanje yo nengia kigima town na nyore sindani ya booster jigobetwa abetwa kwa ngondi mwezi. Sara Nyarangi ontita Ndizi TV. Sara Nyarangi ontita Ndizi TV mbia mwana soroboti rwa senchira yoboe kiranu go tigana nere Sara Nyarangi otu monchomo ligeralia iwanato kumaji woyo koligia usoyo koligia karugo kyobora ibwense goetera independent umanyikante buna Ruben Kigame ni gobono abere kagote buna onyekyombe kalikyobo cholne chimbebe IBC ngeliko chikwero ya asenchire bwenrete ni gabere no bobuno bocholi bolebosio no botachi gokoleka asenchira yobwa Sioreno Wesioko asabure kyombe kuba maiso anasobo choli bolebosio mulekito Frida Kerubo noroboti rwa senchira yobekirano.
Magega yogotangwa kwa ya Ruben Kigame kurwanirira kirogo kyobora yobonene bwense nigatarasiria okwegena kwa ya kugocha koba ase ekeminane kyo. IEBC has no power, no authority to decide they want party candidates and not independent candidates. Not their work. They are not allowed to do that if they're independent, and we will not let them do it. Ogotangwa kwa ya nonya naboni go kwa mwirete go ikabose bwe kigambiro kugania amachibu kurwa ase omunyakirogo bwe kyombegia IEBC Wafula Chebukati kubwatekana ne kigambiro kyo ase kigambiro kya muchigete Chebukati kobeka amasakarayo ase tebe Chebukati boigonigo aigeta ase kigambiro gya appeal oteba buna egetambokere kyo nigo kerabairere gotumeka chibesa chinyinge ekyo kiregwetania chimilioni chimikienda. Today, as we all know, is the day when we were supposed to be bringing our documents for clearance at the IEBC at the Bomas of Kenya. But then there has been a change of circumstances. We have recently been told that there is an appeal in court to appeal for the overturning of the judgment or the ruling for the IEBC to receive our documents. The courts had ordered that our documents be received by IEBC and facilitate the clearance of the same so that Ruben Kigame can be included in the presidential ballot of the race to State House. Gukwana nabaliki bamangana asensemo ya ACK Guest and Conference Center imeyomochio Nairobi Kigame nigateba buna obocholiti boko babwekene onye emerebelio emeikiranite konyara kobage kubwatigwa. That everybody wants better. Every Kenyan wants better. And that new dawn of a new country free from pillage and destruction, free from punishing some people into poverty, free from making us slaves and the colonized within our own country. That's the country we are looking for. A free, new, better Kenya. Oboene obosibole chimbwa chingia na maskani egati ya Kenya negati ya alia Kigame aganetie koene kigwa emeyense ya Kenya chingaki amatuko agendete kwengia kigima eli obocholi obonene gokoreka bono nigo aganyete ogochika kurwa ase ekigambero gya appeal. About to experience the birth of a new country. That cannot be stopped. Frida Kerubo, Ndizi TV. Biamuno omulike ito Frida Kerubo asorobochirwa asinchira yobo ikirano ekero wantagendrete gosangana igoto kumanyikubuna umuchando bwogo se umuchando bwa maiso nigo bono obeire omonene asa bange genjokere nyagetari ya KCI komoke gatambukiro na kigorosa gyaronde asensemo ya keronka abantu kura sensemo ni gobeso kya na kolengo amaiso batali wakanira kende gyonse ubuna omulike ito mumanyi agotumanya senchira yoboikirano. Enyagitari ya KCI gekubwaterana na Operation Eyesight Universal nigo yaigoire bene orosagia rwabo ase omochiokeroka eliogokonya abamenyi bensemeyo bali babwate omochando bwa maiso. Abamenyi abange abo babwate omochando bwa maiso nigo besokiana kolengwa batali gwakanira kende gyonsi omorobelio oyo oikiranwa no mogeni bwesko Dr. Ontomu ase akira Professor Kiagengambya ase ogochakia omorobelio yoiga. I want to take this opportunity to appreciate the guest Dr. Kiage has done wa kuleta hii hospitali hapa. So nawaibisha watu ya Keroka na surrounding communities kwamba hii facility ambayo tunafungua hapa leo ni yenu. Tumetibu more than 5,000 plus in the community eye camps. Leo tumeleta hii hospitali karibu na nyinyi, ndio tusingoje maybe for 1 year unapata labda mtu ana transport ya kwenda hospitali.
Ernest Mwebu oyore omunyakerogo bwa Operation Eyesight Universal nigo arure ebirengereri byaye ekyo kyairera okubwaterana kwabo ilio koigora enyagitari eyo ase akire ngambu ya mono ase Professor Kiage ase baganire abamenyi gwesokia elio kolingoliwa elio kokonya gokora omochando bwa maiso. Ni watu ya kujitolea. Hawa si watu ambao wanafanya mambo haya kwa nia ya faida, wanafanya kwa nia ya kusaidia jamii. It is unfortunate that 80% of blindness is avoidable, and sad that 4 out of 5 blind people don't need to be blind if they had access to quality eye care. Mama amekaa kwa nyumba, baba amekaa kwa nyumba, hawezi ona, alafu anashika mtoto, anakuwa yeye ndio macho yake, mtoto anakosa kwenda shule, na haribia mtoto maisha yake. Sasa tunasema hiyo itafanyika tena. Professor Kiage oyore omoteneneri bwenya gitari ya KCI nigo baigo aireri bagalia bene elio kwerera igoro ya marwaire alia aragere omochando bwa maisoko bao. Watu wapate sukari. Ugonjwa wa sukari unaharibu macho. Na huwezi kujua mbeleni kama utaenda kuharibika macho ama macho imeharibika. Inabidi daktari akuone. Na watu ambao huwa wanapata hiyo ugonjwa ni watu wamepita miaka 50. Unasema wa Afrika tuko na hiyo shida sana. Watu wako na ugonjwa wa sukari, na hata ikiwa kama mtu kwa familia yako usikonyo mungu ndoro leli lweno ndugu hata kila koma, hiyo pia inachangia sana. Kwa hivyo ukiwa kwa hiyo kikundi, uhakikishe kila mwaka unapima pressure ya macho. Katia balia balingoliwa na baroboni go babwate ayaiga na arwali na ageni guguya na irwa mariogo na ndenko na kuri rungu endande igo yarenge biya to arwali gubosa to irwa mariogo ne birole to airu lakini biro bito gwakana esabesi yarenge ngiya abantu abange bakiranire elikolingoliwa ensemo ya maiso na gotebwa ali barachi kubwatia elinde libanyorobo gwene bwa maiso anene mona abande nigo benyoleirie ebirole abande benyoleirie mariogo elinde likonyora obogwenia ginko reporter legeta sen Ndizi TV korwaga iga omochokeroka elietaliane Mildred Momanyi. Mildred Momanyi mbiya monasoro bochurwa sinchira yobo ekirano gotigana nere Mildred Momanyi nigobono aborokiwa kurwa seskuru ya Kaizene yubono gotoka imeye county ya Kisiensemo ya Gesonso baba bagasangana kati ya barali Ndizi TV asiri tukoli lero nigo chinga kicho aborokiwa bubanyaro koro kyumanyi bwabo anene ase binto ayibano babere bakwegera ibono bietanite birengo byechisemi nigona nabo banyara korokia asenchira yo wako ontimbo oigenchira yo koiro mashairi gati ya yanda mange nigo bago kerege tambuka rugyo komberana nabo igo asa bange babo banyara korokia karate unenchira yemo yo korokyo manyuri bamanyete anenekero bagendrete konyora masomo ase skure yo ya Kaizene nigona nabo abange babo batatigara magega anene asensemo yetengo. Cheza mziki wa Yesu. Onirifurahi, 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 onirifurahia waliponambia twende nyumbani mwa Bwana. Nilifurahia waliponambia twende nyumbani mwa Bwana. Nilishangilia waliponambia twende nyumbani mwa Bwana. Nilifurahia waliponambia twende nyumbani mwa Bwana. Twende nyumbani mwa Bwana. Twende nyumbani mwa Bwana. Twende nyumbani mwa Bwana. Twende Otigana yubono abana boda boda kurosensemo ya Nyabisingororo imeyensemo ya Ugembo ime kaunti ya Kisini gobono balene kibakwego kilema kidiracha kurosensemo yoko bage korosiwa kolengana bana boda boda buniko batebire bunani go konyorobo sombi bwabo bwale maire na kwerene ya aso korosiwa wedaracha asensemo yo mulikito Josephat Amisi norobo churwa sinchira yobekirano.
Aboncholia baboda boda ase stage na bisyongororo ime mu kibugo Gembo ime constituency ya Machoge Chache ime county ya Kisii nigo bairanire serikali ngambia mono kubatukana no muroberi bokorosi oburaro gose daraja iyanyarire ko bage kubachanda ase emyake mengenyare ko bage gweta ukwana muneketa seni kya Ndizi television niga boncholia abo banyine ko bakogokera anene gukuro gwe daraja eyo Marieta ngoro ku David Kumbaro Pare taraje ko ni geto chanete lakini nago kiram sana buya sana sauna rore alire kwa kira serikali yeito ngambu ya mono sauli anyore ko tokonyi taraje kwenye ato chandire asa mareta ngoro kusimene lakini bako ndokanda sko taraje nja to janda sana ubu mo China taraje cha korosi lakini agacha korosi nanda kaire ngakimono na arto kachandika tukasunguka nya korokoro bicha yango sareka na tu abanyene buse yango toita lakini baona ngo tabatori ya mono ase aba nene korogoro mna basukumana baketaraje kanyar ko bekorosigu abonjori abo igo nigo baganire bali bagirete ko bakorosie pale iyo baene kenga banyare ko bakobeka ebimanyiriro bya bene ebirachi ko babikora bali bakotumia pale iyo koetera asenjere amagoro nabo igo bali bakogendia chipigipigi nonyene chigali kino bakunto bwata mboni ngabolo bakire batira suto butana magoro bitangura mbiyo bibikira suko badera chikuma number 2 Gari biko tele bishongoro wa stage hasa nasa kira round about gari risk mondo sana lakini twale ko sabayiga abantu baminto bali bakondi ko numbuga iga stage ase sipiti ya igoro bakanye sipiti yake ase ngento pambunjira akora nchira abeko egento kende para nera kwenda maroba abachaina abantu banyaroseti banye ko extension yegwende ile toko sabana bakandrete bataraji koruo side ya rije pedestrian isto gwetara kurisiko bato bekereje chuma era abantu bakabagenda roje ne kona nera babekere sharp bend etakeire nyono konyara naro bagocha babekege tokekoro kunga junction neriere sameta gari niko bego banyara ko bakobolie serikali ene kinga yanyare ko bage kubairanira kibanda ikiwe kyanyarete ko bage gotaguro bonekere pale yanyarete ko bage gochaka kwagachwa ilio kweneke nga banyara ko bagwetanga aneno mugasomororo nabo igo chinga kichie mbulego twa bate meko to roseri na intu to para ga gasto bege te pigi at least bato roseri di kala batie site eri moina ya moroche tonyora sto ko beka pigi cheito na ande site eri ite na bo chaga iga igoro yoborabu ase ebale yo boiga barundi abo nigo baganire serikali nyara ko bagikoenekya nga yabekire oburabu boisaine elinde kubonyara ko babokora abantu bakonyara ko bakogendia chipigipigi chinga kinonye chiabotuko nechi street lights ndo taketanga chibera nga se daraja bantu barona bagweta botuko ko reporter ya Ndizi TV kuru mu kibugo Gembo ime county ya Kisii eliterane Josephat Amisi Josephat Amisi mbya mwanasaroboti ra senjari yobo ikranu kurwa sense moyo Gembo imeye county ya Kisii go tigana na yumo nchumo ligerelia ni gobono omu bwichinse chi Africa bumanyekante buna African Union babe bakumera na seri tukolia kabere sense moya Russia yo gotoka sense ya Tanzania etukanya kubeke umero byo chikobwatira na sobwamo na gokoro bonchore bunentere moyo gutinyo bwamate gati chinse chia obo mu Africa umrewenzo muskoro Kenyatta ka ukana kurenseme ya Russia ime ya Tanzania nigobono abereka gote abuna chinse chi Africa osobono mu Africa bumanyekante buna yumba bwanta go chamo unenchire moyo konyara gokinyo bonchorye na uchumi aso kubwaterana na gotinyo bulende na boigo gokinyo uchumi asenchera yobo sombi aso kutumeka chibana bego nebintu binde byengencho elikonyara gwekinya lituko gochya serinde uruboigo ni government rebuna gati yemechande eko kuna orongo ru Africa ane chinse chirichomo chyo Africa nogo tatwaro bwa mato bujege ntate bire buno gocha kwa bamu bona baraina komera na sense ya Tanzania niyo kogochiko konya ubwaga chyo bujano kubwaterana kwa magendro as chinse chichomo wa Africa. We're moving into a new world again, as we have been told here. And it is not just about COVID. COVID has taught us big lessons on access to PPEs, to gloves, to masks and all that. And we have started to learn, to start trying to produce ourselves. But we must now produce vaccines. We must go a stage further, but to be able to move into some of these productive areas, we must be together. It cannot be Kenya with a market of 50 million. It cannot be Uganda with a market of 45 to 50 million.
or Tanzania or Naro, it must be that market of 500 million. And for us to realize that we are better complementing one another rather than competing with each other. And this market being common to all of us. Because this is what drives us. This is what drives us forward. Na wigo chinga kichumure wense ya Tanzania Samia Suluhu ni gobona abagako igorabene ebare kubwatania ense ya Kenya na Tanzania chinse mochi ya rushe bari yogetera voi na gosoago ikasense ya Kenya omora iwense yubono Samia Suluhu ka ukwana ni gate birebu na kubwatekana no kuigoro kwebare yunigo erachi gokonyo bosombe anego kini uchumi gati chinse chibere ense ya Kenya na baganense ya Tanzania Suluhu igoni ganyaraga kubena ndembiya mono abare baikirana asomo yega abo Africa asense ya Tanzania na kote abunuko bwatena nani kugendrete koboro anasenchira yogochia gukinya uchumi. Hey! DJ twende kazi twende. Kapicha nzuri kabisa na hapa tupige makofi mengi na vigelegele waheshimiwa wakuu. Napenda kuchukua fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa waheshimiwa wakuu wa nchi, wanachama wa Jumuiya za Afrika Mashariki pamoja na wageni wote waalikwa kwa kuja kujumuika nasi katika sherehe hii ya ufunguzi wa barabara yetu ya kimataifa ya Arusha Holili Taveta Voi awamu ya kwanza sehemu ya Sakina Tengeru yenye urefu wa kilomita 14.1. Waheshimiwa marais, viongozi na ndugu wananchi, kama alivyotangulia kusema Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi, tunafurahi kushuhudia ufunguzi wa barabara hii kwa nchi yetu, kwani ni sehemu ya barabara kuu inayounganisha ukanda wa kaskazini hadi Holili Taveta mpakani kwa Tanzania na Kenya kuelekea Voi nchini Kenya. Sehemu hii iliyojengwa inaunganisha mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Tanga na kanda mbalimbali zinazounganisha nchi yetu ndani ya Afrika Mashariki na nje ya Afrika Mashariki. Kukamilika kwa barabara hii, kama walivyosema wenzangu, faida za barabara hii ni kwamba itakuza uchumi kupitia kazi zetu mbalimbali tunazofanya pamoja na kazi zile za utalii. Nago tigana yubono tomulekera mangana rengete na siasa omubwazimio wa Kenya ni gobaira chikameni chia basensemo ya Kitara se county ya Trans Nzoia bakorwa n'umurebe makia ODM rera Morodinga okwana kurwa senseme yini go wate abegetemero birisene asoboshori bonebole bose nagote abuna mbali no kwegena namba chikobobui osemba chikobwa obochori bole bose yekrwa boli amenye kurwa se county ya Trans Nzoia kwa bwatia asobochori bonebole bose muri kito Everino Sero na roboti rwa senchira yoboikirano ababwatani bobo mobwa azimio la umoja one Kenya ni goritkoria rero beakireko kasensemo ya Kitale imeye kaunti ya Trans Nzoia bakora wano yoko irurukia bendera yobora yobonene bwense Raila Odinga nigo akwanera magendro ayo abeire kago korekana imense ya Kenya chinga kiboigo ariaira yogo chewekirania magendro ande amanke. Tulisema na yuko katika manifesto ya azimio tutaimarisha ukulima katika taifa letu ili nchi yetu iwe iko na chakula ya kutosha kulisha watu wetu na wengine tunapeleka ngambo, sio chinga kiechio ni gora ilate bomnamba chiko bakonya baria batabwati obomenyo na barabwo ko egenderera buya asama imabo. Na tunajua hapa kuna wale masquatters hapa ambao hawana ardhi. Tuko hapa vile vile na ardhi ambayo inamilikiwa na ADC, sivyo? Tutawasettle hao masquatters. Tutachukua ekari 10,000 tutasettle watu. Omugavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya, Babu Owino, Francis Atwoli, Kenneth Marende negati ya bariba mwakireko kwa Raila na kugania abananchi kwa mwakirekura ase obunke. Ili vijana wapate kazi Raila must be. Ili mpate maji Raila must be. Ili mabarabara zitengenezwe Raila must be.
Naomba tarehe hiyo, tarehe 9 mwezi wa 8, kila mtu aamuke asubuhi mapema. Kura ya kwanza apigie Raila Amolo. Tarehe 9 mwezi wa 8, kura yako isipotee kwenda kwa mtu ambaye hatakuwa president. Pigia Raila Amolo Odinga. Mnasikia? Mkienda kupiga kura nyinyi wote, pigia kura baba. Peter Kenneth nigo asensemo yaye amogikiria Dr. William Samoei Ruto ase amanganaye ayagoteba atabwatie ngencho asomo Kenya. Huyo jamaa wa chama cha udaku ambaye kila saa ni kuropokwa, kuwahandaa wa Kenya, kudanganyana. Akiona Eugene usiku ni mwanaume, akimuona mchana ni mwanamke. Huyo mtu si kichwa imeharibika? Korengana no mubungo suna East Junet Mohamed Raila nigara chugoikirana asengwana ya bene yabarwanirya bekerogo kyoburai bwense ekero amangana yengencho arakwanirwe. Baba atakuwa debate, na hiyo ni maoni yangu, sio maoni ya baba. Atakuwa kwa hiyo debate kama watu wataongea juu ya mambo matatu peke yake. Kama wataongea mambo integrity, mambo ya corruption na mambo ya governance. Abaraya bo nigo bagendereria siasa chiabo ase county ya Bungoma ekero bagenderete koboria kobwatsiwa asobo chorio bonene. Koripotere getaseni kya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero. Evelyn Osero mbia mbona soroboti rwa senchire yobo ikiranu mwancho moligerere bono gotigara samangana rengete na siasa omurewe kiama kya NCM National Congress Musalia Mudavadi amana abwatani banda omuri bwa Kenya kwanza ligono ba mochirie enchera yokulige kobeka byarabo bisabo kyombekeli kyobo choli nichumbe IBC asabate birebu na IBC bwentoka goli bagana gwikira nemero beli yabo etali gotorana na onde bwense omurikeito onde kigisairo na roboti rwa senchira yobo ikiranu magega ya kiombe gya IBC komoche serikali asoko bekwa byara kwa bakolie meremo baye obomo bwa Kenya kwanza bono nigo bwesokire na kugikelia gekolekyo ukwana nabaliki amangana muraiwe kiama KNC Musalia Mudavadi nigamochiri obomo bwa Azimio la Umoja sekelia goteba no murobe obomo bwo amone serikali goche kuburukania machibu yobo cholia bono obubule bosio. Their unlawful detention raises fundamental questions about the outgoing government's commitment to midwife a free, fair and democratic election. For some time now, the people who have come together to constitute the leadership of Azimio One Kenya Alliance have both directly and indirectly, through their various proxies, agencies and assignees, in their numerous guises, made public proclamations that speak of evil intents to subvert the will of the people and their sovereignty at this year's general election. They have also boasted in the open not about how the people are with them, but rather about how they will employ state office, power and machinery to win the election. Is this intimidation of election officials part of what they have been cynically talking about? They want to invade the election technology and to compromise its integrity for the benefit of the Azimio project. We all know how they have been insisting on using manual registers for these elections, having sensed imminent defeat, through forcing out of ICT officials information that would enable them to beat the computer firewalls. Abarayi bali bayikirana bakoragwa muno murayi bw'ekiama gya Ford Kenya Moses Wetangula niko babasaba Kenya kuba maiso na kwene kyobo choli boro bwasyoku boigo nigo basabire kiombe kya IBC gwesoke na kwene kelia Bakenya buna mbe aliganete gocha gokoli obo choli boro bwasyoku na wobo ikiranu. We in Kenya Kwanza are confident that Kenyans are with us and Kenyans will vote with us to deliver freedom and economic emancipation for the people of Kenya from state capture that is now
roaming on our country like a colossus. IBC must be very firm, and IBC must speak to the people of Kenya, who are the citizens and Kenya Kwanza leadership in particular, on the safety and security of all the materials that are in their custody for use by our citizens in the coming general election. And we also want the Kenyans to be very vigilant on whatever happens out there, because we want to help the Electoral Commission and the people of Kenya to be able to exercise their democratic right on the 9th of August. Ndiye Isato, Ndizi TV. Ondie Kigisairo Ndizi TV monchumuligire bonombya monasoko gendra gusanga moninte toko gendo mutumoko mugekolende bono totara gendo mutumoko monchumuligire bono tika mwaligani captain number 001 Ndemo Steven elibona tumanye kwara bekerera ya mangana ko burunge mangana cha matina te wangwa baragini wajire watokire esato ya chakire sabato ya chakire nari ara sense mechi kosa rende se mechi kosa ya manga nari akorega na korende gatia alda na akorega na se eligi ya National Super League nebe akorera itukulia Jumapili tukora na mangana shabana agusi FC Jumapili mwana tuli ngogotira ngogotigara yande alitwanya ale kwari gadi SMS ya mangana majeje chigosori toyeke manyerio togenda sentunde ya kabere. Kwane buno gende tego twarenga kingi ya aye abone amate yawe santo tengereta seni kyan Ndizi TV dia bono kwarigani asamanga na Amayia Chinsa buda botambe letali Ndemo Steven captain 001 Lero to chaka mangana Amayia Chinsa kurwa igase county ya Kisii abwase wikira litukuri igoro wase wikira litukuri yankyo turanyarwo twara chitimu 15 kuruchinsemo au chinse ya Kenya chitimu chabaga kabetani tie miaka emerongene paranare ko baba goikase county ya Kisii na gutwara Chinsa chie ligi yabaga kemenka ine buna wazee Premier League mense ya Kenya ligi yakoreta mu abagaka na abagosori bari abakuru barabiba ko basorongo rwagusiya gwase bona barigani bega kombekyo pate bire buna kirege na marino spanyali goikerana asegeti ya Kisii School ase Chinsa chietane tie meronge 3 chirabe chibokora kana gati yelitukulia Jumamosi ne litukulia Jumapili twende nsemo ya kabiri ya studio tore na marigani yale Samarieta nibonkoro ku Dr. Donald Ratsemongechi captain Kisii wazee secretary general national office of wazee Premier League erige yetu nigebwate timu 15 so mabingwa ansa tole kenyanganyire kegega kile timu cyo gucheza imipira enene maambie Sabato na Jumapili. So ligi ye again tekenene kerine ligi ya professionals bali ba retire kuri umupira bari above 40 years old. The likes of Henry Motego, Musa Otieno, Pamzo, all the coaches bonsi no bakarega mambi na abatangazaji abange muna babo Arocho kutoka Milele FM bonsi no bakarega. So ase again teke kerekenena asegusiga sana because nenga kia kabere toko ke host igega Kisii tuasabire no twenspito beamo tuchiesamo ende nyoro moko nyara na umugo cha togi igega Kisii School mirobeli eto abekire yokoleta abagakamo muno muna babago chieso mupira janyorekanite muno bokongumboro akeyo kere batigiro mupira abange babo bago chabanza gutwara maroire muna sukari pressure abandi babo baso amaru eyuzi yanyarikani tubonekera toko baleta mu banyagwa ku mupira uri banchete imyaka yawo barabake na inde banyagotokonyera gukochi abana ntuto go trainer Kisii High School tokoro ku Kisii wazee FC ababonsi pinigo bari imyaka 40 kuchigoro so nyoro uri imyaka eyo na inde no anche to mupira na bogo cyo kwaminyoka na ntu etoko teba muna turi gwaka mupira guchimutu okobekera umugako mino mpira okogoro na roko ereri ball kwa mguu. Tafadhali tumewakaribisha nyinyi wote, karibuni sana. Asante. Inyora na timu ya Kisii wazee FC wikiraboni igatira bayokora buya serigyo bwate timu 15 ase bono gatie mirobiri ya bono kwene kibuna konyara bale konyoro obubui
kwechigosori echinye kiraba echi point 12 asa marigani ya ligi yabaga kakone dutya namangana arengitabaga katera kwenda bone samangana arengitaba sai avuga seri tukoli ankyo ime bungi ya bonchari ntutu wale chi final chege kombe kyo mosikeze bedeo pole kuriye kirugo kyo bojumbe ime ya bonchari wetere kya magia Jubilee gatiye chitimu chirichane goika ase final ya kombe kugia bonchari constituency na mone timu ya White Hart FC irabe kogosori ya mone timu ya Nyamiobo FC ase getigia itiero litukoli ankyo avuga ase chitimu chonsi gote bachanyarire kweroberi kiandagia 10 na gati yabo ne timu ya White Hart FC ebwata ya yogoteba inje godin sabega team manager duaka kombo kyo musimi wa pole kuwe godi tukaka nyamakenya mpira mutangan kuota tukabasoki kuro tukaka bomorenda wodi tukabasoki wana nditire ne final tukolia mambi kiyo kwa ditieri duchiandaite tete kombe kutokire bese jina chigo cyo batakonya uchumotu safari tubwate nengo sana matumizi tuchire safari mpira ya Division 2 tukolia mambi tini tubwaki ni kurudi ana wodi emiobo kirwa agito mpira amba agito na igonga wakora chipena ndi bo nintu tukolia mambi nintu tu agito mpira tu asagete bo marenda wodi tafungete wode tukolia mambi mpira no makon kirora makon lazima tuchiandae kabisa tuire kombe kidi tukolia mambi tugotiana namangana yuarengete ebungi ya bonchari ningobono timu ya White Hart FC yanyarire gwesoki na gusaba bali bwatukuganio kuya kunyara gwesoki na wikira naso muchango bobene urabitari kemeronge veri nainye ase segeti kyabo kiechigosori cyabo ekimekaine buna nyamira kwase ebungi ya bonchari abwase banyarire kogania basani banyare gwesoki aso bonge na kwenda kibunango sira bare timu ya White Hart FC kogosori me league ya Division 2 Elitaliane Evans Areba njene coach ya White Hart Football Club waka Division 2 na bariganira mwensi aso muchango tubwate wogo konye team konyara kogendera gwake mipira yabo ya Division 2 muchango ni gore ase home ground yite ya Nyamirako kitariki echire Sunday kitariki 24 omutenyo 7 2022 ochakera saa 5 mwezi twabariganire karibu sana okugani weito expenses tobwate to tagete commit necho wakana chirefari ochogo transport players na kugura equipment biranyale gotokonya go train na go participate as a league ndobwato mochango yera betu kulia mambi ndera bechu mapire go participate tore se league ya Division 2 wono go ikato expecting e kombe gigo ikatoire chibase jitinya chego tokonya ase league ya Division 2 alafu nengo sabana mashabiki na abande toba karibu asogo chako tokonya sirine umuchango tonyara kwa batokonyara chibase to wakere league ya Division 2 Nyero nagati ya mangana ndare ngito chigosori ase county ya Kisii na bwase chigosori chechi skuru chechi secondary chirabe chikogenda kururi tukoli aramisi ichuma litukoli yanki wikali tukoli ya Jumapili asenze moyazo no chigendereta ase chinsemo au imeyoro gongorwa gusina ase league ya National Super League NSL nego litukoli ya Jumapili lige yirabe koera abwasi goikira boni ngani getemya APS Bomete nyandiri bagali ya bene dekonyara gutira igoro na goswa ase league ya Kenya Premier League abwasi chitimu chinde ibere kirabe chikorwa nera litukoli ya Jumapili na ndake goikira litukoli ya Jumapili tabe tukumanya timu kirabe chikoenda inse na koenda ase league ya Division 1 na chirabe chigotira na kureri bagali yabo ase league ya National Super League mwancho murira buno toikira mwali bamangana maya ye chigoso ria sebona ndake ko mwali gani Vincent Onyanja nimaite I know mutete rwe timu ya Manchester United the Red Devils transfer sinchigende tandakira wote yandake mbara bibali mwanya urire gwikira boniga na kiora tebe goro ya barabu transfer sinchigende na nimaite Thomas James itukoli hankyo nacho beka sobwa gale ase nsemere chigosori moko bwatara nere mumanya abantu gore chigosori ali agendrete kine mwatebire Ronaldo ataite gotamara kini ndomuba mwatebire timu nchimota ititi wikati gale Manchester United
ogo tanjiro gocho kochesa 8 minutes na wiko montanganye wikati garoro Erones tariki emerongo ibere na ibere umutinyo gatano na kabere amatukategere ni 15 na abere ertoso asensemelia yobochori kuri tariki bune cyarero munju muri gabo no mutimbu no yorero igenteki yago seke bengi yakora kanate tariki bune cyarero umutimbu no yorero umwaka wabwekiri bubernesto 2003 tariki bune cyarero icho cyari ntare 22 umutinyo saba twabere tokoyugo munzu rwo Saddam Hussein dictator ngong sana ndio manyikante ko twere kyombe kari kya Iraq abana baye babere bari kurukwa Uday na Qusay abana baye babere tariki bune cyarero munju muri gireria umutimbu no yorero 2003 abana baye babere bonsi nigo baitetwe na gukwa magese gicintindi kati Iraq na America nigo abana baye babere abo barenga Uday na Qusay Uday nero lengo mu muromo nene na nero kagere go chikeri bagari ya etato mu abo Saddam Hussein nabo igoni ga baitetu kwa bwate myaka 39 na kianda uyore Uday nabo ige 35 nebere uyore Qusay bonsi nigo baitetu na gukwa stariki bune cyarero umutimbu no yorero omwaka 2003 Menta ba kamera rocha baba valen kali ba interi tukubune liga chinsa bune chiga bana kuliko point of inside Rwanda ke Saddam Hussein abana baye babere kurege ntekebe egenteke bya egene nteke bya babere totote balende 20 pole togoteo cyase amata Saddam Hussein kurende ina mangana aliye binyorio andake ndemo ngote yabale buna otaratwara obote bogotwara egento gete karamo nyobuya nobube wegentekyo tatenda ko no mugana yo musinini nganene nobote engane mwamu kokane tigento gete karali geriyo buya nobube wegentekyo mayewe kyagerera mwaka yo mukuru asensemelia Western Kenya mugako yomo ekabaka gote yabuna omugako bwate myake menge ga kabisa omugako monene hagataka atake commenta transform kombotrike kima akagenda so muganga oyo mwaka makomate umuganga nje bona sekere ninganiti ekerongo sio busie tinga yana ya bwango tinga yana sio busie bonge nande tinga yana ntagetebe tinga yana kabisa kego sio busie yasi bwango teko era maguta mwango yo akamwaka mutaka keke kabikire agapira akamate bono mutoyo umuteburongo mute akamate byo mutoyo okondo nyobeka ali mwa isiko mahate kirali tuko kwanya kunyobekera amaje unokobekera umutoyo amaje umutoyo ngonya gukinore unogonya gukina tinga yo mugake bona gatagetesi mono tinga yangonya koberene kibando cy'abakinyi kibando cy'abakinyi ngato numbateke gima mwago yagachi akora boli tukelimo embure gatwa ekagenda nakamotekali umate mbrogi yatwa ekagenda nakamotekali umate ekero muto uri konya gukina netinga yo mugake ngonya kobere enene kabisa elina lya gusyo busibia ate batuga korrete otinga ya bera sata getego kesieroro ati kunyobekera macha ati gomutori bume etinga ya no igokirira gabo one mbure gache gatwa omwerorio gacha amari baria gacha akana nakamutekarya akagenda kagaso asegete asanga no roche asa macha akonyako hoeta so mutoyo mwato mutorio kagendera gukina nande ko manya to mutori buno konya gukina etinga ya ngonya gokoreki mana ko galire semeti nyuma tangio katagia korekanete motori aso motori no bete no mugakera ate batigo naki etinga ya gukina tinga ya kobenene goikonya ale ko neki naki umutori asogotiga konyobekera mache abo tinga ya no igikira lakini ojira asege to mutama tinga yole no gendere to gukina toranje gento kende byansi ya bete na yora nya ko manya ko rende bonyanja komanyobo bwemete netinga tugotigera mana yokoro bulingo uri bwaye cyo muri garombye muraso wachara gotengera Ndizi TV SMS ya mangana Amayia Chinsa Isato chia bono botuko inyira bono boto bwatugwetera nsemeri ye mtandao sema ya Facebook na watu gwetera Ndizi TV News na nsemeri ya YouTube na bakwa ndo search ya Ndizi TV News onyare ko like na go subscribe ase channel yeto ya Ndizi TV News kerege yega comment wali emerobere itemenge nobe wakonyerera kiboikiranu kera kuna kera abekirwa se metandao inyira bono urutore kubwatanira kura